so nkito abagize ba PFF ntushaba government ya President Museveni manushe eshoka mwachimanyire kara habe bine ibiruhota bari byumwagira gwakino mu creating itsia igire president umuco biruho byinji of course kandi buri kibina buri muntu nayo reason ntabwo acayine kuhagira ikibina ati nkuri yanka reason ntabwo acu umuntu nahagera ye nare yabaterire je umuntu gukora ki konka bueno rebo umuntu hariho reason yo kuhagira nupu nekibina kirungi kandi abo kubankirwana abantu ba burijo kandi ndebere ba structures zabo bazikozireje ndabo bikiriza bazo mu cyayi nabandi mukashika munumba opposing abo kwa mwayisimba nawe not kuba opposing kwesimba uri umwe na ini manifesto ko kwesimba wajishobora je abantu bakucenga twakwakira umuru kubanza haji NTV ramusya ahamurebi wa GNTV webale munonga Uncle Wilba ba panelists batayibanje n'abakutureba mwena amazina ni Amanya Gibson koko Uncle Wilba ya Nyanjura umwe aha ba senior member ba National Unity Platform obeya binje bakumanyanga nupo nimbanza no ku congratulating president wanje ukubasa kuba elected for the second term in office as the president of the party akaruba katira baregitsi kandi bakaritaho kuranga babeta banabija abise kutera bazo batera yeno wamwesimbira ushi wabena basa kumwesimba bakamwesimba yeah so it was democratically kujango kakaba kali ngama akakora private private because ishishwa chi private chikaza mu camera kandi tukakora communication of which bakora communication bagamba bakorane babasa kwesimba bije batempa pauza besimbe bayisimba akaruba katira nije n'amahuru kabishoboza gutera mu nayo so tugakarebe cyangwa apana hata no mayikiriho abatabinji nibenda kushindwa twara karuka katirwe ukiri ko akaruka katirwe mushana kujwa tishi bashe kijya mu mayibishika kirimo hidinga kanta kabirebire n'amakuru witunya student amaruba akaruba katira tundabi n'amashanyarazi so ikiba kutezaho Wilba ishimwe ito munupu to believe in jamunongo mu democracy so no kutera president wo second term baketa ba delegacy kasho kwena kure kabantu munupu is a democratic party kandi believe in jamunongo mu democracy ngonjeza cyananka acho panel kiyagambo kubanza ngo abantu abakucibi ebishani by'abantu ubwo no mushango haza no mushango so azikiri common ebishani bitu by'abana abantu ba members ba parliament ba councillors bejeno bitago kiri common so yenda kugamba batucize bashima ngo no mushango wakwatwa naza kutwara umukoti kandi usigwe base wacu cyane upu washa icyane arimo tukuja ngo no kushibya nupu byonka kuja ngo no mushango washa nupu becha NRM ecyakade tone kasaba yesimbi nubwo buri mushango rena handi ni nyenja kuterera abamenyeto 2019 cyo mu karuru ka Pote Sport ka yusi kumayisa ba yusi bona babase kukejumbiramo babase kuterera abana bantu pakaruru kureba ngo twatware review sinanka grassroots asezo ezemenyeto twatware kibino misho ahandi we bari no bisimbaka cyo kwesima mu mwana nkiganyo bwanyuma ko wampira ka chasi humura nyowe nyesimba nyekwesima kibale constituency ejiju mu Kamwenge district Kamwenge ne constituency onyeza kabena aza abantu was confusing haro kibale east na kibale ya kasbata biga sistia kati ya kasbata ishoka chkwata ko ni ngambinte kunga tujya ngo ni kibale ne abantu ne abanyarwanda yes kungati yeyi tiye nyina ngucusangweho ni ngambinte eshayona ari mu tentative nazo nabwo mu fact no basashanga go wagamba atakigaragana ko isimba owe bale so ni bye Abana mnoga katwa kwashira abakibare manzi yanyinji jaha akando na lecturer a university emwe mu Uganda wenje wayine yaruteko wanyu kuri yari kibare nza kuba mwariyamu aho yireho ikibina ncecho lecturer wa ucenjure twakire Western Samunonga agaba nabakora musiho rero tutamikiro agaba utakaramkize arizo ndaragira turuganira aha budget
kandi turukongera tukareba ubwo sharingo bwo gushomesa aba arts bukorera urugendo misho agaba akora amare kuramusya umurego wa GTV utandikira kugira shemereza we bari munonga umutebekanisa wa program na abatensa batahi banje nashemerwa munonga na nukuba na mukama wanje mu studio umwami Danson nakora imirimo y'amani mu office ya president kandi natwegesa nitwe tuhabura nitwe tumuhabura so really is a good leader Jorain Intero staff onyicheruze nkurusiye abanya-Uganda batahi bitu ababire abo tubetwine kororo umukushoma budget tubetu kororo umukushoma budget mbire ndiyo na mukamanje Danson abariyo twahurikiza ibintu byagenda je munonga umukushoma budget president yatugambire na kasenyi gakarmu nikebuzabuza tuze kasenyi takachikonfirm ingereje kukarabe kana konkazize ngutwerinde tugaruke omumbera kuba hoyima bakakwatayo kampara bakwatayo covid so atuzati kandi muzora misho mbwenu umutebekanisa wa program hati noreba ihanga Uganda ryine kitongore ekibakweta Uganda National Planning Authority ekitongore echo nicho kikufunanyizibwa ahakuteka tekeri ihanga haza ekitongore echo nicho mugasho munongo mu ihanga mbwenu nichwizima kireba ihanga priorities hati ubwo bw'abashomesa obu ekitongore echo kikoreka kare priority yaza cyajoreka president already yatandikira kuteka mu nkora akaho no manyihanga Uganda obundi akasente nakakataho kinje munongesha hezu so president cyakora naha hukache financial year ezinda zakurataho agaruka yongera habandi that's how he works now hati akaho aba science na naba arts na abamanyi abo kuba twena ntucumanya nobwo kubora doctor nobwo kubora engineer nobwo kubora byo mu science ari kushaki science zo no rushomo mu rujungu echo ni woro ukimanya orujungu no rushomesa bw'aba arts so tinkwenda hariho ba politician abache abo kwenda kwereka ba arts ngo president takubabara apana president nachumanya ngo mu science we na nashomesa bwa art so konkatu noreba ihanga ko kuba otakuru planning raje nagaga mahanga go nagarga mustari za Sudan za Kongo biriye shahezi Central African Republic agugona n'amahanga gabe gari kuko because of poor planning ushanga garga mustari hataha president witu Museveni no mu planning nambemwe manyati kwa haba science yayongeza aba science chumanyisa ngu ebintu bikuza kureta revenue mu ihanga aba science bakubikora revenue yaheza kwija aiha revenue ejo aihaba arts nabo batandikira hati kankoreke cyo kurebera president kwa kwongeza aba science akashara aba science nchumanyisa ngu ba engineer bakombeka dams. You get my point? Nchumanyisa ngu ba engineer baza kombeka engutu. Nchumanyisa ngu ba engineer baza kora innovation omuyihanga. Echikumanyisa ngu esente nizakta omuyihanga. You get my point? Because hati aba engineer bimuka bakombeka Isimba dam. Isimba dam nunetu amashanyarazi. Government is supplying abantu amashanyarazi. Government funa sente. Government hereza aba arts. Sente zibakwenda. That's how the government works. That's how the government works. Ati abantu bo mbateka ngu
president ayine kugenda kehora ninga keguze sente ahabo kugira ngo ayine kongera abantu bakashara apana omusayansa president akakwe sente or engineer yatwara umurimo yatwombekera damu nka Isimba na Karuma Isimba na Karuma kuyahwa government yatandika kugenerating amashanyarazi gazo mu ihanga rya supplying abantu amashanyarazi itwa abantu ba mwana yinchi twashashura kasente president yafuna kasente omukuguza amashanyarazi mu bantu yahereza abashomesa ba arts emishare yibakwena diarobo akashati abo kubahati budget yahwa tekecho achino mpranata no kustunga kakumu hobiro stamiho kobe no mureba kashimira misho aba ata bakoriki hati noreba Uganda turuverera ke tuine president akurikiza ebigambo byende bice okurikiza kwe nukwinji president ebigambo nibice yes na hurikiza munonga tuburi chumwe president is not a lyrical politician because you see the moment you shift your political maturity into lyrical maturity then as we as spectators we start predicting your future and we there it means we can confirm that you are getting out so ati no president na hurikiza eshonga yaba ati cyana jimanye kinechi yakoze chikora yes kashatu noreba hati baticha yajanga umukore sako abe nateka sente musako ticho beno ihaya kasente you get my point president yimuka kagira ngu UPE abana bashomere busha ntumaise nguna n'umwana waticha nawe nako baryo muryaba barashomere busha echumaise ngu ticha wa akasenta kari heyo kandi nikaza kukore bindomuka you get my point president yimuka akagira ngu eminyeto ngu yagiteraho PDM nechumaise ngu mushomesa wa arts why no mwana n'umunyeto already jendo fune kari akasente ka PDM bano ukakozesa kabeni kare tentation muka minu wayiro ba engineer babemba mara kutombekera madam government bene funa sente etajire kwehora actually echiba kukora batishazaba ningesho beyibatine kora it is told the president at ransom so hati nichumanyisa ngu tuichirzangane tuhereze president akire because twena ntumanya ebiryo mu ihanga twena tuinamisho ntumanya ebiryo mbikorwa ntumanya dams ziriyo zikorwa ntumanya zirimo nzubaru renovated ntumanya ubuzukwa because you see kubekwa bireta revenue ejo president agiya wagihereza abantu so nyoni ntakateka mu president tumuhe ka chance ebintu ebyo bihwe tubiratware bwire buringo ako basayansa nibinje ebintu ebyo bihwe ebintu ebyo bitandike kureta kasento mu government then nabashomesa riyari abongera akashaka mission yawe nyono wanje Robert wabanyijwe abanywandu banje aba arts aba science aba bisenkoni ndimo kuveje kurukika baruga ATM buri muntu entambura bahinduramo government turebire ihanga Uganda abashomesa aba arts bari kwiyongera striking tugire ngo nici umwe turukutega government ishimire kubona ekora je yakubata kuba amatu egatiremo ebiti ningabo cicire strikinga oba bashimire kutegerezaho paka government abayambe kuko warugahiguru yagabo we bare moderator tine kintu kigumire nko kugambe kintu mwenichi kare kushangana bakushashura ngo gambirire shenda ngo yenuzire gambira umutete shenda twanyunyo ninka sweet usiza we senda kaneshara ngo ahangu wanyunya shenda ni sweet ne nuriranga sweet so munwanu wanje yagezo kugambirire shenda ngo yenuzire kunkabatayansa babariyumba murebe kizunji mbaza ko mwani ninza kubanza kusima abasayansa ahagwo kuba patient
obwire bamazire batakagambire aba arts maza kubasimba agwo kuba patient mukagumisiriza nyokuru nojangu nabiri ndyo mushomesa wa arts eje myaka mbiri ntakubasa kugigumisiriza eiva ebitabo byabo nacoka nimba kwa sahansi ngenda joininga mai mpindura kosi nzo mumahi ninga nyoni nzo mumahi ninga police ninga nshara ngumani nzo mukirasi nishitamani imbareka yakakawagirenze ngumani imbareka noza yo mumahi noza yo so konka bagumisirize kurge 2022 government kiyayongira abasayansa echo kikaba kiri political kanchi bashoborera abasayansi imwe bariyo batikiyaza bariyo no bareba aba arts bariyo no bareba President Museveni akashoma political science haza political science hati yitwa mu ruba mwito muri itwe twashoma President Museveni nyonyine masters are President Museveni ni manyo kwa kuteka manyo cyakurohoza kora ncyakare twaza of ejo mbuze ngambire iba kugishomera President Museveni takendaga okubaho united okufuna ekigombe cyona kikerundana kikagira amani na nesente kikasurvivingo mu Uganda takachikoraga gishobeta kugikora yunatu mukaba mwarihiza abanya Uganda mwarihize President Museveni bakigira batingu izoberi twene ebikosto mbikwasa hansi hatagagira garika yishomero aba yunatu baragira abo kuba yunatu nubarundana almost 1% aha sente z'abashomesa bine budget ya billion bine sente z'abakurundana buri mwaka mbasya billion 12 buri mwaka eziba kwihaba shomesa ziryo musako ya yunatu so ahabwo kugire sente bine n'amamotoka gadabo kabini bine office buri district so bakabagira man garenga hat president yamanya aba bashija basharmizo barimo basakushara mbange garika yishomero aza kitana kireho kirgeho revolution ihanga rihinduke mba dividing it because akashomeke bakwita divide and rule yagira ati abasayansa kambogeza ko hano bake aba arts mbareke izo bana rimwe tubaragaruka kusitama ameza hamwe kutisoko ikarakasa kimazire myakeki hataka bahuganangwa kigambire kandi na hati tikirakore aba arts mbagaruka mugaruka yishomero mugaruke mushomese abo kuba abakubira mbaba yambaho abakubira mbaba yambaho kugira ngo muyekarakase bakaba silencinga babatereza in fact noza kushanga district chairman wa unatu wa district no science vice weye no science secretary no mu ata wachireba hatoza kushanga ngimwe mwena bashatu tumukubasa gita hamwe mukikirizana in fact nyamageza ginkubye nimba hereza mugende mugarike muzo kushomesa president akwaza kuzubongera sente ahabwo kuba no bwakubira nanda kuzubongera kuruno jangu minister wa education ninko ndijo ogwa kazi bongire konka namwita te mucara je tureba netera kacayi tuganira muciba muri yo numuganira banzire ngo aba arts tubakugarika yishomero mucara mugarika nanyi kurire musikubagumza mbaza street college iyo mutabanije ugambira ba security abo bakwatekare mukwatekare nkoni hagiro awa arts yakora ki ureba family ne bachipara omwamero badrogiye notika gamba mazima minister of education no tijene tukataha Museveni tumucara wa president Museveni umudumizi wa maheno tumutabana wa muhozi tumutabana wa president Museveni tubakumeta general muhozi kinerugaba hataba kubaraza street obankorreho iwe yo mucara ko baragumize mbeka rakasize bagambire tubabinge turi recruiting abandi ne bachipurani ngira hameza bambanywa breakfast umukashishi and then you expect kugira ngo basa kufuna results kurunogira ngo nkiwe niyo urban niyo nkati minister wa education abana kubakurumbiro wawo muka bamurumbiro wanje sectors zone za sigara zikora kurunji zone ikiza kandi wareba harmari abekarakasize iyo sectors wahurire ngo abantu bayekarakasa abagurkarcha bayekarakasa ngo abantu bayekarakasa nga abarumu ejo family habe planingira no bokizubu no bakurugaye kizubu cyo kureba umutabana kazi atumuzeye abasirikare banje bongere okay daddy ninza kubongera yabongera hata abasirikare bo babongire mu muka budget babongera mu akasente so abanya Uganda mw'abantu mwenda kutereza ihangeri muza kwikiriza tubanze twate family je yahambira ubwebembezi bwito yahambira ihanga ukushanga ngo harukura egesa
arasharemu abashomesa abasayansa tubongera oba tutabongera n'umucyara president implementing kukisayininga no president kuba aragezeho kuza street ari abatere no mutabani bageza nkatugire byaremere byo nakatuzoko mu were securiation niyo bundi tukafura yakasente mbashanga yo mukuru baremero bakazanga katuzoko mu investments twehore yakasente tutanko factory bwo gukora juice na yogurt nibaza kushanga yo mukwe kandi urende kuza mu driving kuba arasare muku za street nibabatereza so abanya Uganda as in facts I know ni mango abamwe tubukura ebitumukwenda mbagamba bako bamwe babitina kubigamba ngo nibikwitse mbese abafire bakugambe so abanya Uganda nyenda kubagambira turiyone tuzomukaruru mukoze sakaruru kanyuki nico kugezeho kubanyigisa because mwangire kugira kiniga mwasigara mukurura gira kiniga okachiteko mu kabox wabahaze ikiniga bugire kiniga ebe binani mbagambirana ndise kiniga ngukumura icon box murebe numwenda gumiza mu family mwe kubashararamu oba musigara basayansa aba arts batashashwirwe ninga kumara bimutakwende ejo family mutere president Museveni out mumuihe mu mutera karuru kumureze kumutera karuru president arize naza kuba planinja kandi kumurare mwagira ngo numwenda kusigara mu mbereje ngo kweri mugariro president Museveni wanyu ntuzagarika ntugaruka aho mwako kwija babataka twiro investment tugarika tu discussing enshongano zozumwe hatunoza kurankana aba arts bikiriza ngwata bashaho babitahanze hakwemye emyeze ebiri ngwangu hati aba university ngo aba public universities ngo nabo ba lecture babiteka hanze so mwana mwenda kwindura hambereje options muzine turiyo tuzomukarura 2006 ecyakashatu ndukhendera president Museveni akinterviewingwaho TVM international bamujang president yajati nyowe tindukorra abanya Uganda akajati ninkora batabana banje I'm working for my children and my grandchildren kandi no mangu naturiye bijuko munakora imwe iworyo musita iyoryo kugira ngo ryo musita so imwe abariyo mu demanding ngo uhereza aha president Museveni imwe muri abijukuru muri abatabani muri abahara so president Museveni kiri yabazire ngo utakubakora nguwe nakora abana be na nabizukuru hati imwe abariyo mugira ngo ntushaba president otwongere ntushaba president otuyambora ugudo rwa nankeji in fact ndiyo ni ndira ryaba bana nankeji aba district isinjiro ababaze ngo baza kora urugudo rwa ishaka kagamba rukazo mu budget kuruga ko mu Rwanda cyenda na mushanju bizire barukore 2024 karitero mu ngaro hati mwabo kugira ngo hata abisinjiro hato babatiro mbageti ndebere bantu banje bamenindiga bwoje yesterday narangwa babweju hati yabaze ngo bakutandikira bwizubwera orwa bwizubwera rwonko kurga kikabwizubwera rufi hati bombaza kururajya hebyoma byabo kubyisi ya ruriyo mu rwabweju kamene kira byawayo TV kandi no times turi aha zuku amana na decoders zindi nkago TV kandi turi na ha free to air turi live YouTube bajano banje abakubasa kuba bine amasimu ganyu wabano mangu waza kurwo muji yawe waza gutambura ko motoka wateka isimu no guma oyine kiganiro cyitu twazomka humuro nani ngarukaniza kuba ninyakira Ocean Samnonga Gibson kuga umukibina cha National Unity Platform kandi ogunarga omurikibare na isimbira kwa member wa parliament omurikibare nawe akutwereza enteka ye GNTV abanyitanga angura
Good life. ururembo rwona kurweta city iyi ntebe iri kuboneza ururembo rwe na mnonga ibyo by'abantu bari kwenda kandi bakabibonera umubwire reka nkwanjurira aba Uncle Wilba Agencies abari gushangwa muri Mbarara City a High Street aha Shongine na Shell Uncle Petrol Station abo bina amasimo nabyone biri kugendera amasimo nka chargers headsets screen guards USB cables bine selfie sticks TikTok accessories rero kandi bine hirwariro rya buri simu yona isimu yawe hagiraho yashasha bayikirira mubwire bagikanike baterera hasime ya 034 shanju ni 5 abiri ni 5 ashatu na mushanju Uncle Wilba Agencies buy goods we are known. Uburenje bw'izoba yona na Uganda yona kutwariza hamwe Kashari Farm Resort niyo hoteli yihorere iyo rabasa kubonererwamo businje bwawe ukatebenkaniramo ahasigara ukagumurije eco buraro bakaciheza bine deluxe cottages ezora nyamamu weno katebenkana swimming pool oragwa mu mizi dibi oruge mudobi bine gym oraza yona nura magufwa weno gumori fiti okujangwa amagaraga ugatebenkane bine steam na sauna bine ba chef abakugu abara kutekera camushana cyakiro hamwe na breakfast bine conference hall orenda korera yenchiko bine garden zinunje munonga orakorera yembaga bine bizaniso by'abana bato bouncing castle Kashari Farm Resort erashangwa mutonto rubaya Mbarara district okwenda kumanya biraciraho shengura noti 2 noti chenda 10 ashatu na mwene na noti mushanju noti 8 shanju na mushanju noti 2 Kashari Farm Resort niyo hoteli erasinga yihorere gamba nokora Kano kamanenebo kaku Star Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here. Live on Star Times from the 15th of June to the 14th of July. 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundowns and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomo Nene. Ever wondered how paradise looks like? Then look no further. Iyana Hill Gardens, located in Kokonjeru along Chamgorani Road in Mbarara City, is available for weddings, kuhinjra, birthdays, baby showers, bridal showers. A paradise of comfort. Singra pichipichi na Ruhira Millennium Sacco. Okusingira pichipichi noetengaka konji kamwe ubwo kubike mtwara 5 nebi okumara mezi mushanju otakazihireyo kandi abarasingwe bihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanju otakazihireyo okugura mukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omkwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga Ruhira Millennium Sacco ganya Kitunda Ruhira Nyakivare Kashumba Kabyanda Ngarama hamwe na Mbarara City utandikireho kubika ibiri gushyiraho tera noti mushanju noti hashatu n'itano ishanju na 8 shinana nemwe ninga noti mushanju 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sacco banka yanje banka yawe Millennium Sacco kuzirebye twabaza izuba ryayanga nyoka nkweriti yo gatotandikiraho wantambira atubwa izuba naritandika
aha tukatandika izuba ryonoshe merigwe utamizire liti yogurt gitunga mu buhoho butarashona strawberry chocolate vanilla plain yogurt epakingirwa kurunje mu grams 250 500 okwisahari temwe liti yogurt eralindimuka kurunje hamumiro tunga liti yogurt omu maduka na supermarket zone zikurihi abarenda mu bwinji marazo wakeshi investments limited abarashangwa gwebikona erakogwa ba Jero V mixed farm gamba nokora Lead Yogurt. Taste it. Love it. turgahashaha mukaga nchini Danson Obama kuko ofisi ya National Chairperson kandi ubwo president nyine mnyono wanje Robert wabanyijwe ya pakinga hero V8 nyine mnyono wanje lecturer kandi ona hata esimbira haba member of parliament mu Chibare ni kuendezaje achibina cha Nupu Omami Gibson nyine oshinsa mnonga agaba akandogu yala kushesha kukakasheshe kusoma wazo kumanya ruko ndaitaka waenda ukamanda kabisa miji turiyato mujera turuganda tukureba biri kugenda biri kuba mu kibina cha biri ko mu government ya president Museveni oboba shomisa ba arts bari kugira ngaha kagwaha itwabace muri kutwimamisho mukareba aba sciences wese zamnonga agaba hamuna na Robert wabanyijwe bamara kugaba ba submission yabo tukanje kimwe tuzowa Omami Gibson abashomesa ni beyongera kutataganya barakugira ngaha igitiyo mbere twabe turukwenda kandi no shangu government ebimbira mato imwe nkabe kibina cyane icyo muvuye rimu abakesharingo akarimu mukabiri ne mugira ngo yego kagumizemo ninga kuri murgi mu government mukabiri mwatire hamageza gandi ukugira ngo umwe abashomesa aba arts nabo bakorwa we bari munonga umutekateka wa program namwe nyo mukorera kwanje abashomesa bakagumisiriza konka nko umugambo mugose yamaze gamba higura haho ngamane nigazagambira nu banzo yece ari nshonga yo kwanza wakwata mpora wanojitandika so ekibizo kumasana neki ko umugambo mugose yamaze gamba ngo abashomesa bakabakerero konka nenkora ya Museveni kuyakare kubona ya divide and rule direte nkora ya president Museveni ni gambo byawo ni mutamu Museveni so one president Chagurani amuta his excellence Chagurani sita Robert no president wanje nkumanya so isi kumeze kumasana neki ngo umukama Museveni wanoje kenyimaho abashomesa bakaba rya kwedi kuba idimire ya Chuba ya itabasha yakwereka nguwe tare ready ku negotiatinga n'abashaho kiyonje uko naba abantu ba movement ari bagitera biraka nabashimanye so nkakora imitware ibiri
divide and rule yo tactic kwekale kona konga bwana moderator ntaka kumuza manshonga y'abashomesa ngumenda kubanza nateza mu marunu kumuja kachikuna muhawaraho bwa Obama ngu ya ico cyabo tutandika haho ngu lecture muramba nuhajya nupu umwami Damson okuhagira ishibina cyo no mwihangomu kiri ligo turyo mu pata system obuli professor obuli ki ono bugabe ukayishibe cyo kwenda kandi nye n'abatureba batasho kubakanga kubaja kujya nupu no mushango mayana turi bahekera ekibina cya national platform kiri registered o mateka government nekimanya na EC ekwandika bibina nekimanya so abahazi bito naho bari mu Western region yona ataje muntu mubashokanga kanga nko mwaye byasanze gamba okugumiza muramwa ndaye wanje wagume yagambira shanga yaba engineers manya gukora bihana biha icyazo mwihanga twaza kureba projects z'amani nyingi munonga tiziri owned what is the governed by abanya-Uganda ati na kwisampa cyo kurebera turi nk'irwaro rya rubowa eritwire shazo ryo mu trillion yamwe ya sente bajero bakajonja billion bina kaganita izo yargonjiri tiye kumanya wa murya kombe kasite maybe nza kushobora abo kuba irwara reri uburya mara na sente ezitwire almost asokarti like national hospitals kukankitanzi zo mwihango abo kuba waza kubara 1 trillion irwara ryahisa ijeruho babe parliament bakaza gukora evaluation because naba oversight ngaba bazize kutahayo nyo kabiri mwina makabiri yakumuri ya so wano gamangu ngo investing omba engineers nibakugera bakore sente zigako mwihanga mwa moderator nagariza amtugwa budget yewe shazi budget twine ni kwa tobu trillions ashanju nibiri trillions ashanju zo kurebezo tuzo kujanza kuwazirwa omumishoro trillions ashatu nibiri .052 ezakwanzirwa muroni then trillion zikuka ashatunina .051 again ezezo nzakubanizirwa mushoro niyo target ibindi kugira ngo ngakwazirwa mushoro of which eseza kujya kurwa mushoro barakurwa imyaka nke 3 enyima twino trillion ikomeneyamo so far it's okay no justifying umukire kawo konka ecuro cyo nyuma nishuba no kushoboraho umisha hawo so ez trillion ashatu nina ezabakwena ngo bashorozo mishoro kwiha enyima yona sentezi nanka ya URA teka hitinga gatagete eche kumayise yagezeho munonga neko basa kubana ishoroza trillion 30 eche kumayise high percentage yo kufaninga nanka budget yitu neza kubanirwa kai omukwehoza no mukwehora nibyo ko aba basingira concessional loans ezi internal kureba commercial banks aho ko wala 68% yese zikuza ko ezo kwanda baza kubona behora nza kubanizurwa ngai omu internal commercial banks za ko bashaba kugira ngo zibayambe zibahe rankaroni so washoka za kurebesha sente zo kutubanja omukumi nebiro mahugwa ahwire ubwo birabinena bakano batubanja trillion ka trillion 10 .22 what point abinibiri trillion waze shahezi ukashoka gita zeno bakutubanje shahezi wazi gitamwezo na hamwe no shanga sisi zo kutubanza ziri nko mu trillion 10 ashatu na something 160 oli 116 so omutakutureba basically realistically economy yitu edukubi hati washoka zo kwetamisho kugira ngo abashomesa barya kwedima abashomesa bakaba cerirwe abashoza bakore baba oyo kugira ngo nashomesa na science zo nashomesa arts nibashomesa abeji nubamo yes kugira ngo science zo ziri different konka waza kureba umutano ogubazi kutekaho ekenka divide and rule kugira ngo okubanza nanka unite HBH kuri abashomesa bakaba begita bedima bakwedima nshonga zikuba kugita nk'abashomesa ukoresha nk'ibitungo by'abashaho nk'eshahe tshikabasika abo kushanga akemera yatumebe wayi ata no bakwedima bata nobwo nakugaza ka Kenya ayabashomesa abarete abantu bashomesa abana ba Uganda kugira mutakubasa kwemera kugira ngo abashomesa aba arts ba humanities nawe yabonja sente ka sente tuje ngo tuziriyo
yakwesa mpushukura bwana moderator ivyo twatwine ba RDC bonka bakija babataho ba deputies babato na ba assistants bwana bashuru mushara kiyoni ruko kongesha haiz omushomesa kushomesa abana bihanga kugira ngo bamwongera akasente na waje kwiyabasa kwegashira na family yetu bakwasa kushukura abo shonga okubanza benshi bareta kwata pressure kugira ngo babase kuhabashomesa asente bakabegisire bari hamwe kwa bedima agize kuko no kubahuritsa huriza no yayime akashomesha bajumwe akagira ngo hati yashama yaba abaranka aba sciences rena aba arts yabareka nkito mu kibiya cy'icya nup to believe in mu inclusivity kandi to believe in unity kwano wajesha ndu no boyinza aba bashomesa bakumusha gwa bagongiza abo kwa sente tote zero ukasete zero nizo mbintu bitakwatagana nakaje nizo mukwibwa ishaka kwesa mshukure ibira urugudo rwanyu rukatandika kamaze kushoborere eje urugudo banzo rekera na insoro yanza kujikweza na yanza kwadata ya urugudo hezi nyakwesa mshukure bwana Bonreta twine Mulago Hospital which is national hospital twasho twajya akakundika URA bakakwata ananka national hospital ya Mulago bajha billions 10 zo surprise zo buyinga zo gurana nka surprise then bakwata just section ya staff members ba URA baba billions 18. Remember a national hospital is serving ihanga lyona konka URA staff members bonka batwara almost total budget ekuza kwa negura emibazi nebine bakoso mu rwaro rya hospital ihanga lyona. So ikibazo kwamba ni kimwe tujangu shazi kihanga muturakinga babashomesa babagosizo kubahereza konka kugira bone nayo government ya M7 ne protecting ombintu ebitakubasa konja aha kurakurana kwihanga konka bongeza aha kubagasa bonka government yabo nka movement. So bwana moderator ndikwendera yeshinkuresha haiza abashomesa nimba encouraginga bagumize mbako hedima bakosa peaceful demonstrations abo kuba ni n'ubugabe bwabo obukubahebwa position yihanga wachekinga atiko akawayo ka abina mwenda nikaho bugabe kugira ngo babine shonga yona iba ku ubugabe bwabo bubire batirwe kwa kigamba bino bugabe kurugayo bakedima nko omwihanga rigiteri wo kushimanya kuza ku exercising ubugabe bwawe zatira gasinza kurugayo konkanye nimbashaba abashomesa bitu bagumizemu mpaka bahuriwe. Obama Danson Mujuni government abashomesa ba arts bakanga nibinjira mu baro kugira ngo ngaha ituza questioninga echinke kibina cha ONC ngeshinka office ya ONC ebimuberekere Ministry ya Education kataka hurire statement iri kuga owanyu omweri kugira erikoreka rugaruza mu masiko ombyaba abashomesa ba arts n'abantu bona bakoze arts umutekano wa programu yunanye ndakushabango nkirize discussing budget abo ko gino muramu gwasinduka kandi abantu bona bagamba tine bagamba budget kandi abantu bona basibira ha TV barinzire budget so onkirize tandike na budget then pende n'icyo kwisharinga kwa bashomesa nkatopiko ko gisindikire mukama wanje washitine sanko werpo umutekano wa programu nenda congratulatinga abanyayihanga murundo gundi abo kushomerwa budget ya sente zo kwingana trillions zishanje ni 2.3 kandi onkirize mbangure ndukushobora abantu government kwetire musente mu sectors obundi abantu oboryaho bakamanya buri muntu amanya ati ekintu cyo kigendo misho na rumuntu akamanya ha kufunira umutekano wa program nyenda kusima government ye narimu abo kugira ngo etire trillion 11.44 water sanitation environment protection okugira ngo zibase kuyamba ahashonga zamizi nebindi ebo wahura no kurinda byo buhangwa omuyihanga onchereze nsime president Museveni na government abo kugira ngo basekta 9.9 trillion no security abarukorebe GTV obo tukuzombe bitanda tukabyama tukeshuye tukagujegera hina abantu abarukurara heru
okugira ngo tubase kugira obusingi warebo mahanga gatwetorire ihanga nka Congo ihanga nka Sudani ihanga nka Somalia omuntu nabari yaringa keko y'omusinzi no bakwaza South Africa omuntu nazo mu kitanda tarushwa obana obusheshe konka aho mwihanga rya Uganda abantu barara na heru abantu barara no batambura ntabwo icyo nyenda kusima ebitongore byona byo kwerinda nyenda kusima munywano wanje munonga CDF wihangeri general Muhozikine Rugaba nubo muyanajata mutabani wa president yes mutabani wa president konka inobukugu omahine training erukumara okubasa kwembera mahe nambwe nahagirira mu security ebintu bingi basize kutebekana byaterera because okuzarwa president tero kubasa kubakasi ubona benye simbiri sinjo abantu bamwe Canada go kunazarwa na Ron chairman C5 nabuza abantu unywe okuzarwa na chairman C5 is it a curse or blessing so general Muhozo kuzarwa president akahirwa ico is a blessing kandi ashire kwa CDF wamahe akurujoro bukugobwaye umutekano sa program onchirize nsime government abo kujangwetire 5.87 omuherese okuzisente ndizikuyamba hebya marwaro okurete mbazi nokombeka za health centers omuyanga ryona onchirize nsime government abo kuteka sente ziri kwingana 5.04 trillion omu education ntuteka ngu amashomero gitu gaza kuimprovingwa kandi hatakombekirwa haza kombekwa abandi abagamba abantu bagaba nkogoro kurga kibare eyo kureba umutekano sa program haba hariho etweke kibazi ku benefiting mu government ni kibare as we are talking hariyo no ruguto orutandikirwa under construction uruguto orukuzabwizi orukuruga nkoma kataryeba rukiza rukashobora nankeji mpaka Kampala so wisha TV yukagambe bizubyonke biryuko wanyu okebwe kumanya ne government yone ekora ebirungi icyo naco nikibashitashikira umutekano sa program government egumize mu yate ko mu infrastructure development 4.28 trillion yate ko mu small business recovery fund 2.43 trillion eziniza kuyambaho ba business enche okwehorayo agro industrialization 1.86 trillion elimination of domestic areas eziniza kutuyambaho abwa amabanja gutubire twine nyuma nago twaza gacendeza PDM abari kutureba yeshuneho wetero mu ngaro ojoro tiyebare president Museveni yebare kwijuka nyaburawe abantu yigana burumuruka nabazagarukana batunge sente kandi eze bazitungire okuyeho nyenda kutero muranga no kujumirabo abari kuyikoresa kubi okiza ko muntu miliyoni emwe ukamutema emitwari 10 imwe tuzakubakwata tukuza kubikiriza taro kuza kubitire risho ahabo kwa nyenda kubagambira ngo president Museveni esente z'abantu nazindika okumangu nazindika hata natahoneze kuziyaho tokadira umuntu oti miliyoni emwe oti twakwamtwaro cyendo oti ezine zo kuziya nezo kuziyaho zuruho mucyetegerezeje kwera abere miliyoni umutekano sa program nyenda kusima government ya NRM abo kuteka mu energy development 1.04 trillion nyenda kusima government abo kuteka sente nyamwinji mu registration and oversight 1.03 trillion UDB 1.0 trillion mineral based industrial oil and gas na muhagire mu sente ziri kwingana 875.8 billion administration of justice 602.7 billion tourism development 430 billion science technology innovation ejo mwari ICT creativity industry harimo ebyo kuyiyebyo government ekozreje yatamusente ziri kumara ziri kwingana 835.98 billion industrial park 308.9 billion interest free for farmers abahinji banywano banje government yaturestera sente zo kwehora utatire mu magoba abantu babire baruhe na za kafuna abantu babire baruhe na za abantu abakubahora sente akabata mu magoba nyamwinji mbene hatu ntwija kuba twinaho kuyihe sente utatire mu magoba ntabwo yeshongejo ronda muzeyi usirike umutekano sa program nyenda kugambira ngo abanyankore bacwefu mu etakareba gerga sembango abantu aba opposition abo rukureba umuntu yaza ha TV yanajya ngo yaza ho kugize abantu abandi tabakazagana mu government tabakakoragana mu government. I was once a teacher nkani nkore mtwarebere at Nyabyondo primary school
wazitya emitware ebiro kwezi mwagacogwe ibasaba ntachigwijwa kuka akire karabiriho 1980 emitware ebiri eman nkantari mushomesa wa government wa zero teacher wahurra so umutekano sa programu nyenda kugambira ungu Uganda eri a state progress ihangana gendo misho abantu bariyo no bakora kandi nabagigahara ahabo kwani nyenda kubuza nkogu lecturer nimubuze ngu omuyango muri ya Uganda nyenda tugambira hari TV yo brokoli ebintu byatwira mukatare bikadeba as we are talking eri nirgihanga iyo rukwingejanya ukazikeza kwa no urya bakazugura zikabo eri ndihanga iyo kora business yona kuturashora he noza kushanga abantu bariyo mu night economy abantu bariyo baguza ebyo kunywa abantu byo mbasiga za chapati abantu byo bakora za Rolex sahangudo nibakore sente paka busese eri ndihanga iyo kutambura hakora boda to boda you got Congo waza Congo kurga Goma kuzo mutawunezi herri no temba kenyonyi kando kireba hanso banoreberamu ebinyasi ezirumwe bituri konkeri niriyanga ryo kutambura karga okaza Kenya okaza Rwanda okaza Congo okaza Tanzania uri harugudo rwa chorus ekiro kumanyisa government kuzire cyo kumara kugira ngo abantu babasege igahara yebare government ejo turebere muri kongera sente za security turebere muri kongera na infrastructure muri kubongera sente kigenderirwe abashomesa ba arts obuta esebwe sente no bwagumukira birahiguru kazo budget it's okay ati nyenda kugambira abakutureba echo kubanza ni nyikiriza je ngo abashomesa ba art bashimikwa no bongerwa umushahara cyo ni nyikiriza je kandi ni ncyagera abashomesa ba art bakundeba abo kuba ahamwe kiriyo nkishenya n'amakaga abantu ari umushije wo narigire kutambara nawe yandira ngo umukazi we natunga miliyoni ina kandi we natunga mitwaro makumyabana na mukaga so nkubika byo kushashora school fees nebindi bishobora gurenya mu mukano ugu natunga miliyoni ino ugu natungeze konkani nyenda kugambira ngo abashomesa ba ata muri yo n'umugamba to bakoze ba government bunka harimo abashome abantu talking of the arts and abo nabakoze ba government konkana abakoze ba government ndiyo ninza kugambira kuri opera icyo utakumanya ngo driver wa district wa government natunga imitwara 25 ukwezi wanokimanya ninyenda kutera umuranga no kushaba government yitwe nungiye nari kugira ngo habeho kongerwa kw'emishara kw'abakozi bo no muyangari yona tureke no kugira ngo bongere aba art because hati turayongera aba art kandi ba driver bayikarakasa because nabona abakozi ba government nabagura butari ko bwa art baguramo wakireba so tindu kwenda ngo twateje shonga tujikorenche aba art bonka abakutureba nabacenga no government ni shabangu habeho okongerwa kw'emishara kw'abakozi bihanga bona abo kuba butaro buturukuzamu amashomera gutushomesamu entambure zitamburamu almost enshoza neba neyingana so kandi nitekateka ngo president acinire plan konkani nitekateka ngo habo mwakoko ahabwa budget yeje shomerwa eco tucuru kandi tindu kwenda kumomururo nko wargagamba ngwe nabaje ku TV kubanyizi ogo wanargagamba naho n'umushomesa ayine byakushomesa ukawakiremera ayine byakushomesa tiwenda kubigamba nawo n'umushomesa ati ngambo ogunyowe ni ngambo abanyigirwa information enda kubanza kugambira umwami Damson ngo kirunje kujira TV hanga keji ukataka kubiha abantu ubushimwe kibyoke ngumanye mihana ni boda to boda tigumanya bano vuga motoka ki unkanye ndorusha yawe kwata motoka yawe ujivuge kurugamba raha okwato bana gwazibanda n'aba government nayo nebone ejo no boda yanka wagamba boda to boda ishintu yagamba shira ejo boda yangari ha watori banda ndakayikira boda no rabo mu rugudo ari nakora obana waruga ka mwenje warugambarira no muhanda gw'abandi abanya Uganda bakumushoro okongera ikintu yagamba nshoye kugira ngo Uganda iyo neshura mabanja bano bakora ki mwame Damson abashije bawo na system yawe mukaza Kongo mwibe mwibire
umwaka gwa 1998 na 99 eshahe Scott yesi yona ekaba sanctioning kushashura trillion 1.2 Zemba nikakare kanje ordina no kwamba bakazi 1.2 trillion eshahe umubayiti ni yemwe yanagamba itobanya Uganda bari bakiba kuba amaze kwiba itwitwe abaje bomushuru tudokubashashura eshaza kwase seswigana billion bibira ana bari bashura obuzi bibiro benyine ababibire bariho ukabana banyito mu mushoro kandi ni ngomushoro ni shobora ubona government kamaze amakoti yanjye niyo government yindi ni ngambo yana jango mu bashiba ibintu bashura byone echo kihiro yaja ngo bushimo cyone system yoke eshaheze kufuna mu mugara ko government abashabona bagana n'aba movement eche munonga otire seziyasi ya miliyoni 5 tukafuna mu mugara ko government ubona account wide isinjiro yo nibushe kene sije nibushejita wale ba mu report ya IGG no wabo wenyine akashora report yagera buri izoba billions zuka billion 25 nizibwa IGG report yahire wenyine umukozi wa government wenyine naragamba government yenyine niwe karebire ba government that's why mu yakati bihanga utakugira ngo abantu bushimo kigoke yagamba ngumanya ngo abantu bakora business abenyanya byace baje ijoro honangwa numana mujyamu kore ibintu kuma mwetira goro ijoro n'umushogume muri eso gwa EPS ogwa express penalty system bimwe bonka bagu suspending wa still on hold but maybe kuba yetekate kumanya no kushara kuba yetekate bagaruza no kwa gatatu mwana wa boda cyo kumanza apishumana yaguza ron pya imagine muri mukaga maybe bakira no kumbanja wa mujyango wayiruko kakayunza speed 30 nemitwara ngahe nemitwara abi umwana wa boda eche munonga izoba na kwa siti stara hasi ya mitware ohuriye hatu wayeme wa mutya nemitware ibi maybe asiraga maybe kakoba nazo mutawuni mbara wa muterebi wakakwa muterebi izo yageza kurenga mutemu toronkaga aza remember bakirebere bachi suspend kandi ba suspending bakasita kushireba was past paduri muri mushara kamwe ka information Obama yawiresha I'm informing the lecturer of NUP not the lecturer of NUP is the candidate for NUP whatever happens to be a lecturer that is another business whatever attitude to gamba but in politics it's okay ayisimbire kibare aspirant kibare MP ati nomanya obundi tureke kukunaka kandi kwekuzi umukuru naka Danson cyagamba oguyagamba uruguto rwambara ibanda. Let us first agree deka tubanze twikereze ngo uruguto rukozere konkano rwetaga mu ka renovation because hariho bwiro burwabe rukozere hatari mu byino tuko pamoja rukaba horsia rwakorwa kandi rwakorwa mu murembe gwa president Museveni ariyo naza no kugaka listen tuko pamoja bwana lecturer now hati twikereze ngo rwetaga renovation konka echo tokubura iminjira president Museveni because since last financial year every district can for 1 billion president akana 1 billion for road as a road grant or road fund something 1.3 president yajinkurizinga yazar 1.3 ahabwaje ahubwo kuba nakimanya ngo ngutezo nizenda muri renovation Reka nkwereze information please reka tumisiriringa abantu tukabona bwana ambassador now president yayongera yargaru 1 billion yatari 1.3 billion for renovation every district in this country Uganda now do you want to blame president Museveni ahubwo ruguto rwambara ribanda orutabonire n'urwayo nuratana rwa district you get the point echo tukiteka hati Kongo yari munagamba kaza government ya Uganda ekaza Kongo ku defending abanya Uganda ompolitirize ebikubo mu ntaro obundi notakumanya
oyagisyaho government Uganda yes Congo good defendinga you see Congo hatura yabahekera bebeka byinshi but most especially president natujura ngo hatahayo ADF twena ntumanya ADF kurga 9 na mushanju okuyisira abantu up to date president akakireba mwe amagezi kurugaha akaza Congo kudefendinga ihanga because noreba security ekigambo security it covers a lot. By the way, let me tell you this, bwana lecturer, in intelligence operations government erikubanza kubara omurungu nutucheta opportunity cost in these intelligence operations harmu cost unit iba kweta opportunity cost. What does it mean? Opportunity cost ni kimanyisa ngu if the cost of the operation is far less than the opportunity, then they go and they take the operation in front. Operation negumza mweko kache kokushemba echikumanyisa ngu president okuza Congo turwanisa abahekera abaryo ombishaka bya Congo bakweshere ko mu Congo bakita abanya Uganda. Nichumaiza ngu president na varuinga abanya Uganda kusinga billion 20 esikongera kwenda. So would you find it sensible president kushitama akabara kusendeka UPDF Congo n'abisirikare ba UPDF kuza kurwanisa abahekera abaryo mu Congo bakwita abanya Uganda ahabwo kuba ngu Congo neza kuhababera Uganda ngu nejubanja billion 20 is 20 billion Ugandan shillings more valuable or more important than the lives of Ugandans. So president is trying to save Ugandans from those terrorists. So you opposition we mkoka jangu billion 20 esikongo ya hababire Uganda ngunizikira abanya Uganda. You are wrong. Maybe you are misinformed. Bona mazima ngo abasukare bakiba. You see na kujira ngo omurtaro listen orutaro rwabera rukongo rukarta kurwanwa munya Uganda n'umunya Uganda rukarumwa abanya Uganda n'abahekera. So we don't know who stole. Ka information kachi. Not granted. Not allowed. Omwami wabanyijwe yesano gamba. Kashino nahereze ntakahereze. Wabanyijwe yes nabanyenda futereza abuntu bibiri munono wanje agaba. Yes sir. Icyo kubanza no kugira ngo Congo tubanza billion 20 ne tubanza trillion. Kandi eze sente tukushashura kikabaho 1998 na 1999 cyanye mwazi ubwo abahekera ecya kabiri nyendo cyumanye ngo ihanga kurukeza kubihanga byafuna independence rabaryi n'ubugabe turi kwikiriza ihanga irindi kurgara kaza yo rutine rusa rwa either United Nations nebindi bitongore ningi ihanga ari nyine rukwikirize so to kubasa kurga tukarga twaza Congo kisangane twayiba gordi because emshango iba tuzuna no mukumbageta International Court of Justice ne batuvuna no kwibe mbaho batuvana no kwiba gordi batuvunana no kuhamba bakazi kugira ngo n'abasirikare bitu bakazi bahamba bakazi bakuri so ibyo nambe tuvunwanwa then ngutusasuri tubasasuri in compensation and you pay. Itwitwa abanyijirwe nto turiyo nsasura bari abaziriye bakazicakara bakombe kama za frate zo mukurebaho mutawuni mbarara na Kampala then bo bari hare batira kagura ka abinji mwambi Obama ortoshe yagira ngo musingubiza muri submission yawe Obama yahereza ortoche mwana wanje nakora musya kandi nkireka cya kigenderero kugira ngo mukumva yire kunsisiro bwire abo kube mwagamba yona ndasebye byabitine gakwate ebinani nshobora abantu wakwatira muno wawe kandi no mano bagira ngo omuntu twarubana kwehanaka omuhomu gwa kwemarira mwena takwikwasa atowizi yawampa mugufu ningaki so no umuntu no kumuhobwire bwe akagamba abo kuba ibyo nibyo government ye nari mu yakozere kugira ngo herezo umuntu bugabe ayija TV naraza ha radio agambe yone biri kumusasa era abantu bacencure no manya kana kugambira story yo yongo kana kutebize ubu oriyongo rwategembe bakorwa mu kasheshi ukikombwire bo mwazi yo mu ruita wabo
imbeba kuyagire kushora kuronde cyo kurya part nafutera umuhije umurungi wo muteganda imbeba tubuhije burungi etkureka harumuna ko bwinazi so hino bo munda ari kwija TV ukareba ari ugamba ukareba yaranguru ukareba ki ukamanya ngo akigenderire ukamanya ngo shoge ya mureta yagishiriza konkanyo nimanya ngo abanyarwanda bakorebe GTV bamanye yiturugere nkihanga kandi bamanye yiturukuza ahabo kuba nkabansi bisinjiro abantu babukanga ne cyamazuma bitubanja government urugudo rwa isinjiro ntantamukirakayi kandi cye mu gisho murungi rushomerwe on budget konka tino bwo muntu yadubise bitoki abo rugudo tino bwo muntu yadubise modoka zaho ni manisa tino bwo muntu yadubise enti mbabigura zinga ekindi kumanyisa ngo Uganda kitoki cyenkumi kitoki cyenkumi no cyo kine wawe oje kutimpa so ekiri kumanyisa umutekano sa program ngo ground a level umuntu wena gukora ibyo bugiga akagigara President Museveni akarga kushoborera obu yagura rwa kitura akaba atagura ingwabo kuba kari yo korasi because wakaba ryo murisa akana ndo bunyasi because wa ryo murisa korasi ne yambaki intenezi yamba wuki yagarka yashobora kigambo development na poverty abakutureba nyenda mukyetegereze gi ngo development ne entunguka nutugetaga twena konkari kibakweta poverty ni kimanyiso ubworo kandi ubworo nubwawe wenka ko muntu entunguka ntugenda twena konka poverty ubworo nubwo muntu ko muntu sinabara kubenda so ekiri kumanyisa ngo echo shomeye kwa no ukora utakarebera na development ushimiye kwa no bokoze iri kiri kumara kureba ko wakubasa ku rwomboro ko muntu because government ne basakora amashanyarazi ne basakora chorus mweshi abakutora kambe cyo kurebera twarga tukaza amasaka nemyaka engahe yahwa harabira amashanyarazi wakayo hina batagini umuntu agarabira emyaka abantu bagini umajugabo chorus arabira emyaka uri atagira motoka tagira gari tagira pichipichi wakireba so riyare nyenda kutera umuranga bakutureba nyihuru ya President Museveni tugiteke mamani iyo kureka ngo twaronda ubwiga bwamaka twahinga twareka kwinjira ikidaconka twaguza ohinge bindi oguzeho ushaziye ugere shadi ugere sente because wabo tire sente turi kubasa kwekunda nyenda kwendera nakashonga ka corruption President Museveni ashoborire imwe mwena abakurya sente zabahibo mushoro okurya sente zizo stashime kwa norya no muryebihwa nkembe bazitongo ahabo kuba tuturu kubasa kwicereza nka office ya president kugira ngo President Museveni asindike sente ateze nezo muntu warwanjogera utunyoryo umuruka utunahembe twari 10 ngo yasindika ateze neza abantu banje baruhira utunyoryo wegumbura utunizisharra wa so ninyenda gabese mutakargira program itakahwire kugira ngo umuntu wena oyine kizubu echo kwiho sente na munonga bya parish modo na program yemyoga obase kurupa rero tubase kushikira tubase kuyamba yangari tubase kugenda omishu mwebare munonga GNTV banyoni bitu turunturiro kwendera bazikaza yedacika 10 tukandira program nyenzere ngo buri muntu muri abantu bana buri muntu muhereze dacika ibiri and then turugaha nza kubanza na ambassador wabanyijwe ukore samari dashikiri ni nyinjezo ibiri ahabwo kuba sente zibatike mu parish development model 1.3 trillion iziba kwiba ni 9.7 trillion unochura kamage iziba kwiba kurugera IGG report ni 9.7 trillion buri mwaka deni imwe abanyacyaro bakatera amasindi imwe abanyigirwe nibabahereza 1.3 trillion buri mwaka so ntimanisa ngo nibabiba bono batwara munana imwe babaherezemwe so kandi obwe report neshohora buri mwaka babesi yimirizana namwe n'umurindo horaje kureba IGG ya eta press conference hati yesu tubire ntubibaho zubezere 9.7 trillion hati twayongera ntubibi 12 12 trillion arache kugishoza report uyibuza bashija mwe no huwa barugire in fact ndiyo nimpandika gatabo kano huwa barugire kandi abinjirinza kuteka mama zina ganyu ahubwo kuba
kubasa kureba ibintu nkebo kahunama then okahera ngo bakwete rida bakwete honarebo ngo bagere ngo honarebo nanka ukureba ibintu nkebo kahunama niteka kuteko mukatabo akatabo mbaketa no ho abarugire kandi mwaba mutakwenda kwindura hambere je nanugamba bintu bikwata muntu waburije echa kabiri mwisho bari tazo wabwini echa kabiri waba iwi budget umwaka ugwiri twerize budget eje ntubura just ebiro bice tukaheza budget yo mwaka 2024 2025 iwi yoko twira mwana wawe ishomero school fees ujubasize umunshaho roni yobe no banzibwa ugishashwire hati yo ryoke budget eje hingwire korire abana bawe babere babuzuro murumo bagubwine hati yangu budget eje korire tutashemererwe na budget eje hui erkwija ebyo byona byaba bitakozurwe kirya hariyo ngo munya Uganda okusharamu okajote ni nyendo empinda hinduka ninga nyenda guma nko kwende koko bano yenda guma kori no ikirizo garko tera president Museveni aguma koko bano nda kwindura hambera yawo nuboine kurondo mwebembezo ndijo waratere tinza kubakora katare konka bebembeze nibinja baruza kwese imbabwa president okaba cencuro karebo kajote kurugiro rwo muntu kuyagamba na manifesto ye nabasa kugira okwindura hambera yanje nekampendere naka ebe bigambe mwana ohurro mu studio ebitashana twaturuma abantu bebikebi haruma abantu abija kwehayo kugambira abantu baburisha kandi nabija kugambira president Museveni na family ahubwo aranga ni hangari yanje Jesus Christ ukano mwinji westiriza mnonga Gibson sibura abantu abagumene batureba ubundi ukabashabiraho nakarura abantu babachibare we bare munongo mutekateka nyenda ko ntakasiba abantu banje ndakwa kweza ko only have 2 minutes ego mu message zibiri ndako mushaho go message nungi yagamba birahuri byanje byanje bine content ngune my information utakajishomenya no jirufu no maybe meswa babikwandikira ba movement ofu no bwire ujirushume budget yone ibi nagamba byone budget biri abishita kimanya baba muhandi bose muhandikire karuze bibo binebyo no gusara gukora sashi ofu no bwire ofu budget yenyine nyina kwa homework uraruga wataha ubwabe ba movement bakama bawe bakwe budget gishome aho gikenge next program yazo kujo program ugambira abantu amazina no kubyabya abantu okutureba cyo kubancha byona nimbayisohwa aba western uko enda musezo kuba president wanje his excellence cyagwa Sita Robert kandi mbaterera tujye mu karuko kuko karakasa tikaruko kuko karakasa no kwata mabari kutera abantu kuracha nakaruko kuko karakasa kenshonga neshonga tikakutera mabari kuko karakasa muhanda nakaruko kenshonga akeshonga kata embazo marwa terimu emisoro ibire misoro emihana ni mbi eshibasite zo mu mushozi kibire kali ndikaruke akonkomeza utaza tuge musoni yakaruru utaza mu box kutera umuntu akaruru kugira ngo akwiye cyo kurya oba yakoma kasede yakoma rukumi aje ni system ya movement yo gurira abantu iri ko mu movement nshabaza kuteka karuru oba umuntu waza kwa karuru making sure wa hakaruru emyaka itanya kuza kwebembera yakwebembera kusavinga because leaders bona kuko bana bateniza mu Museveni aba Museveni ni servant w'abantu n'abantu bacinga tujya ngo nikabaka bano mugabe nakora abantu so ahandi nisha abantu banje bashibare umukara kwija nimashaho bushagisha bwanyu kandi nso kuja kubayikirira kuganira kubaha programs z'ikizine hamonanye kebimbi kakadeta handi nasiganda amanya Gibson iyo bari mnongo mami amanya Gibson kandi kugachibare nakugambira ngo happens to be lecturer of one of the universities is doing hangariye ya Uganda so nchoreka ngo utashimirijwe nebibyo ko obushinsa mnonga agaba yashikibye nyawe ekinshemize munonga no kureba ngo budget ubaye mbatushomera our top exports as a country is coffee and gold mbona nani nyenda kwemera ha TV je president Museveni akureba munonga mushabi ngo buri umunya Uganda wena his excellence the president twantu kushaba buri umunya Uganda umuhera license ya gold buri umunya Uganda umuhera license when he is the president naza Perez shabanyagira umushoro ya gold over 600 billion batasosora ya gold abanya Uganda bashubure gold abo kubera umwe mwihanga ministry ya minerals ni mureke kuri yari kuteka hembere gumiri abanya Uganda kuyija
mukabanza mukabatuzaho license mwe mwazibimo kandi mwazahabagwira you know that frustration should really stop on Ugandans. Ikindi budget etandikiri rero muneye itambura turebere ebishokwire byona iwe commissioner w'ekitongore iwe minister mu kitongore oraende kurya sente zo muhi wo mushoro iwe mukozi wa district iwe commissioner ninga minister kureta project zifire zikunyigiriza abanya-Uganda ombwire bwa NRM na president Museveni tukuza kubyikiriza ekirungi twine president kwika tugashoborera tumukuza kubyikiriza ninga tumuza kugumiza mu kubyikiriza tukuza kubyikiriza tuza kupetitioninga president because noreba abanya-Uganda binemo kugira ngo nuza kuribwa ngo budget yashora ya trillion shanju nibiri ngo ba minister ba commissioners ningo ko ma district ngo nubakurye sente service delivery omba tuterahikemo ninyenda kwamyo umunya-Uganda. President Museveni yacu president wihangeri service delivery neza kwikombanya Uganda. So feel free akaruru mugenda mukatere muhe president Museveni akaruru muhe NRM akaruru yahangari gendo misho yabare mnonga amjwano wanje ari natureba yabare mnonga kandi nyenzere ngo Danson ahendere ugataka hendire mukize na muti habantaba bagumira kutureba banyondo bitu abana besurwa Real Estate umurikatete Kampala n'abesi wa Real Estate barino batureba akantu mwe bare kunda GNTV omwami Freddy director omwami Freddy bine mabandi ba directors nka Lozias director Lozias alimu nabandi konka omwami Freddy niwe mukuru umushi omunabesi wa Real Estate na from sale kandi we bare kunda GNTV Danson consider chikezindi ochinjiro rujo tuze kumra okorga Kampala kwijambara okabogenderaho ebiro bibiri konkahati noshitamo bukara eshankibiri otibantumwe natahade abashije abantu bagenda jangudo bachika bajomerera president bamutera amabari bagenda kwita nahabwecho agumeho yoweri kamuhabwa nyamuhange nimiyo musite tagenda nagenda nitubona bwa abo n'umutureba Rekeshongoro cyabigusima no kubibaza kandi nyenda kushasha nabantu abo gumushije ari kurekicaringa watanga in lecture which can keti ejo university injerga immediately akwa no boy in lecture which one umutekano sawa program bahindi ninyendangu abakorebe GTV and lecture which one kugira statement yakora statement I cannot withdraw yakora nyenda kushaba abakutureba ngo tugire burundu rwa primaries takagire ndwano takagire bindi kandi tubendeze cyo Obama nadayise Oshinza Mlonga Robert wabanjirwe nadayise Gibson amuna na Agaba statement yo Obama yakora kwa te kubasa kuba withdraw lecture which one to kubasa kuja lecture which can get you go to university which kind of university is that one bashime kwanu bakubinga bakwatene byo kushomesa abane go mu university